pristali ste na kavu sa prijateljem iz škole, ali sad vam se već ne da. Iskrslo vam je nešto bolje od nečakove pričasti. Mi imamo rješenje za vas. Agencija Ipak ništa od mene d.o.o. umjesto vas smišlja izlike za događaje koje želite izbjeći. Bilo je da je riječ o sitnicama poput slijepog spoja, team buildinga sa dosadnim kolegama ili pak većim životnim događajima. Treba vam izlika pod hitno? Proliv. Proliv, da. Realno, koji kad postavi drugo pitanje kad se u rečenici spomene proliv. Je li dovoljno rijedak? Vjerujem je rijedak. Mi u principu u potpunosti preuzimamo na sebe nelagodu laganja i osjećaj krivnje koji dolazi sa tim. Umrla vam je tetka, tetak, kućni ljubimac, šogor, zava, java, jetrva, sekrva. Onako niko ne zna šta je jetrva. Ubijte jetrvu! Žena vam je religiozna i vuče vas na svetu misu. Imate klaustrofobiju. Dobili ste poziv u vojsku. Čestitam, imate ravna stopala. Ipak ništa od mene d.o.o. nudi pregršt efektnih izlika, od smrti članova obitelji do uhvatilo me u križima, sve u ovisnosti o težini i ozbiljnosti dogovora kojeg izbjegavate. Pir, okej, ali nisu vam dovoljno bliski da bi dali 150 eura kužim. Za 2 mjeseca. Ali moraju već sad otkazati da znaju koliko je gostiju. Imaju drugi pir. Imate drugi pir, odlično, bravo. Imate znači drugi pir. Plan za budućnost je i osnivanje agencije za obavljanje prekida. Nije do tebe, do mene je d.o.o. Aha, nedavno ste bili u zubara. Pa dobro, šta, može vas boliti isti zub, ostala vam upala u korijenu. Živac. Otkazivanje planova je jedan od rastućih biznisa u današnjem sve izoliranijem društvu, posebno među demografijom ljudi u 30-im. Ako te neko dogovorom davi, ti se ipak ništa od mene javi. Uz naš premium paket možemo vas izvući čak i sa vlastitog vjenčanja.